Zajedništvo između Srba i Hrvata nije mit. Ono postoji u Rumuniji, u starom banatskom multinacionalnom selu Keča, na samo nekoliko kilometara od srpsko-rumunske granice. U selu je postojala srpska parohija još u 17. veku, a Hrvati su se naselili 1801. godine, dobivši posede od zagrebačkog biskupa i uživajući brojna prava u tadašnjoj Austro-Ugarskoj. Zbog toga su postojale dugo dve Keče, hrvatska i rumunska, jer je dugo rumunsko, srpsko i hrvatsko stanovništvo bilo podeljeno po zaseocima i živeli su odvojeno. Prilikom razgraničenja Rumunije i Jugoslavije, politika kao da se našalila sa Hrvatima. Hrvatska Keča je ostala u Srbiji, tako da je granica išla po sokacima i baštama, ali stanje je ispravljeno tek kasnijim međudržavnim ugovorom. Konačno objedinjavanje u zajedničko selo dogodilo se 1930. godine. Život između Srba i Hrvata isprepleten je harmonijom i mirnim suživotom. Zajedno su svirali u tamburaškim orkestrima, organizovali igranke, nastupali kao jedan tim u fudbalskom klubu. Danas se broj i jednih i drugih drastično smanjuje. Ostalo je tek 30 hrvatskih duša u selu i 10-ak srpskih familija. Brojno opadanje Srba je posebno bilo bolno. Sredinom 19. veka bilo je čak 1000 Srba u selu. 1940. godine 640 i danas ih ima do 30. Postojala je od 18. veka srpska škola sve do 1948. godine. Nakon državne reforme, kada su sve škole podržavljene, ostala su srpska odeljenja, koje su se na kraju ugasila 1962. godine. Od tada srpstvo u Keči kao da postaje uspomena. Kažem, 62. kad se završila, kad se ugasila škola, ona bi još trajala valjano 2 godine. Ali bio je direktor škole, rumunske, mislim, tako. I ne znam, opet iz političkih, i znam ja iz kako, toliko je radio da sredinom decembarskog raspusta uzemio jedno dete. I tako da sam ostala sa 6, a bilo je dozvoljeno 7 deteta. A ja sam već spremila da mogu da funkcionišem još 2 godine. Zašto? Razgovarala sam s jednim roditeljem, rekao, ako vi hoćete da mi ostavite dete, on je dobro i prošao i sve, ali da još ostane kod mene 1 godinu, da imam broj, jer ja dogodine primam 2 deteta. Tako da bi još bila i još bi da ja tako nekako sredila da malo duže. Ali tako je bilo da direktor, tako glavni, kako se kazalo, on je već roditeljima, ako ne upiše dete kod njih u rumunsku školu,
može idu gde hoće da neće više da ih primi kod njega, kao da je on bio gazda. Sad kako da kažem, pre je i tako bilo. Ja sam molila roditelje, ajte da idemo, da pravimo, da... oni su se plašili, neće Manja, tako se je bio direktor Rumun, da im primi decu i šta će do ondak. I ja kažem, pa nije on gazda da neće da primi. Zašto? Pa nije škola njegova i tako. Ali nisam više imala pomoć. Ostali su manjko s kima sam mogla da komuniciram. Ostalo je seoskim pejzažom još da vlada upadljivo masivno zdanje srpske crkve posvećene Đurđevdanu i uočljiva mermerna piramida sa imenima Srba poginulih u ratovima za zajednicu sa Hrvatima i drugim narodima.